Is mise Jane, is múntóir Gaeilge mé, ach múinam mar ranganna ar líne. Tá mo ghaltaí ina gcónaí ar fud an domhain. Díomh a chairde is Mr. Kristen, is as America mé, Tom ab chónaí in Florida. Tá Gaeilge agam agus tá grá mór agam don teanga. Slán. Díomh a chairde is Mr. Vicky is as an Argentine mé ach tá mo chuní idir Sasanna agus Erin agus de Gaeilge agam. Grá mór. Hey, Harger, is Mr. Dan Donald, is Dublin. Is this Chicago, Maine? Pak Tommy Mahoney in Brooklyn and Nish. Talk Gaeilge. Swan. Hi, Harja. Is Mr. Seamus, is as na Rock May, August Tommy Mahoney in the Rock. Tá Gaeilge agam. Slán a fá. Smisha Diarmid is Corkíoch May, Tommy Mahoney in Mexico, agus tá Gaeilge agam. Is Mr. John Romantic, is Asma Stotts Antahame, Tommy Mahoney in California, tá Gaeilge on. Slán. Hi, Harja. Is Misha Fiona, is as Virginia me, ach Tommy Mahoney I Hong Kong anish, agus tá Gaeilge agam. Du Guiva Corja is Misha Tim, Rugak me Cove in Niger Quegado, agus anish tá me Mahoney in Irdeshkart, Colorado, agus tá Gaeilge agam. Hiya Charja is Misha Martha, is as na Stotch Antahame, agus Tommy Mahoney in North Carolina. Tá Gaeilge agam.